Mubangania wa kiama kia UDA kaunti-ini Meru Daktari KABERIA kubai augite Mucemanio Jwa Uda turajoba angiri kuthithika RUUJU jurio na gutigintu bukiragaruka. KABERIA augite kinya nyuma ya Mucemanio Jwa Gavana KAWIRA na munini Rais Rigathi Gachagua kuthithika gute untu bukagarura murungamo jwao na Mucemanio Jwa jurio obora baratumiritie na kiro utongere bwa Gavana KAWIRA augite no MWANKA athingate njira bwega kana umaruke. Mubangania munene wa kiama kia UDA kaunti ya Meru Daktari KABERIA kubai leo na ugite Mucemanio wa MCAs baki ya magiki kile assembly ya kaunti ya Meru ukathi na mbele muthenyo rotabulala le mubanganie ni mutongolo wa baba ingi kile assembly no Mucemanio UDA bara yura yuetiti ni mbetanite Mucemanio ni lindo majority na utongeria bwa Meru County mono nikenda tumba kwariria mantu ira yendelete ndene ya Meru na utongeri bwa Meru County na no ntuba kwithira no ni coordinator wa UDA ndene ya Meru County ndiraire copied ndene Mucemanio na twathithia consultation na twetikaniria kwina gitumi kinene muno kana there is a need ya tumba kwithithia mantu ya makai ya kuthugania utongeria bwa tunabubwa ndene ya Meru County. KABERIA luge MCs baba ba UDA bakanenganira murunga moko na mpathu gatika Gavana KAWIRA mwangaza na munino wa mutumanto aithinkia nyuma Mucemanio Jwa muthenywaru amuna kwaliria matagale malaba kajukia ta MCs kile rutinguge bwao gitumi kia Mucemanio uyu mono ni kuria position yetu kana kuria what is our responsibility kile utongeria bwa UDA munono tu in the majority leadership ya county assembly tura ni biuria kithira itokwa na Meru County tete bwega na ithia tete bwega ni mantu yari ku assembly ibati kuthithia kire function yayo kana kire responsibility yayo ire anchored in the law on the question of the oversight kenda tumba kutethia antu ba Meru na utongeri bwa Meru bombokara bwega. Basically Mucemanio uyu ni is a caucus yo chokaniria biuria bira atongeri betu na antu bara bathuri ba ndene ya assembly ukulukira kiama ketu ke UDA na kurana nindi munono ntu nibo baraitirie Mucemanio na baruiba kwenda kinyambo chokania mathoganyo yao kenda baturani biuria kithira utongeria bwa county ya Meru ibuita bwega. KABERIA luga utebu MCs ba UDA kile assembly ya Meru bamba kwithirwa bakiri kagita kale nibo bena namba nene ya MCs kile assembly ino na nibo bena mwele kila utongolia kile county ino. Well, to in the political space na kinyaki professional space tutemenya ku sit on the fence utongeria botu bwega anto batari for that responsibility ya kuensure utongeria bwa any position ibutite bwega na mbere ni kwenda tumenya assembly ni an independent organ ingwenda tumenyo ni chunchi kimwe kia leadership kana governance kimwanya muno kire executive so executive the tu tabwega ngwe ya assembly ni ku oversight on that ne kwa tutu tabwega na tutemenya ukaranthi batu tutegera mantu ya mibura ya wita na twino tongerie bonene bwa assembly ya Meru na itu tutongeretie assembly ya Meru no MWANKA kinya tu provide thinking na utongerie bobo ya na mathogania mega ndene ya Meru County through the assembly. Kuma muji muneno Nairobi Mbeta Antony rangi wa Kathenya.